الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كما ودي الله تيغا وغاتي سو ودي لها سو وغا كما ودي الله نياغا غنو نيانا كما يفوبنيغا الله تيغا نيما نمبرنغا الله غنو نيانا كما يفوبنيغا سبريني جاربي يمبرنغا ونصلي فارسن كما محمد المصطفى adi sahaba labanto adi dunkoni adi seresuge ya khidiya ma wundiyan kota alla ganno sukapa annabi jamanga yawmal qiyamah kendangi empalle saga sire fa basire da rasu o video ninde o ojoninga jofenono na rasu kuni qare menyani haruna gaku qarsa o yemalinta khinga bamako kubitono nga dagana liyube oga kama ari suge kefoy o masudo faba suge kefoy na alla nyaga alla ganne gollu ko surogana on taxatude me o yaxa kamantu kengeni alla annabi sallallahu alayhi wa sallam atibe gana duwa axindanga ala dhahri lghaybi gundonga na ñanta xala yimme ati ken duwawunga ante xenne alla ganne duwa ŋube ogi ñana xada alla gannira gonoda xada ode tunanti khade tunanti nema kebe ga hakitungure besu fofe agri alla ya alla woto lokoro sinema ni kukama yawmal qiyamah ku wakati ni tirindi ndungo bin kama seregebe gin tirindi nanti haruna manne manani aganga la kugollunga anga bakkan korenga anga bakka allo mungure ta allo munnogonga ta korenga andina masala kenyani lenki video ngeti na sefe katti serebe ni ga kusofo kongo ado katti seresuya an kagana nyamulla annako tongnyani nganni sire nyana nga anne mulla nan tumaya walakin digambane yani nga kongo Allah ta'ala ndinke taga koya gede besu taga mogobe walakin duna feti tume kai ay la harayani tume nokunga annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi metuma ibire yen nokunga النبي عليه الصلاة والسلام على تيمني سويم من كنايا أغورا على تيما غنغنيا أفاتان غنيا توغي دي خطا سوغاي آيتو برسو نالا نياغانا دوانيا نانتي nke tume ye ñagana ñi kudu sorotana ni gante tumana nde alla ñaga alla maga ken tume ye ñinginda ne mulla kallen ngana ni mutu kallen na mexi mutu nin togun kanga kallen ni mutu nin togo miskina ninde alati menin paru yogo inati kallen de kitana togo keno ku fulani bawni kallen lini kambere ntetu nkalla kam mogo ntetu nkalla nin togo kalla hala kamma nin togo kandingira bire sunye kongo kite yesu gana khempe nyimme din korenya agana nyinke kite nga khempe nyimme bane din korenya yonki sahabe ga nyani nga ga nyana mbane din korenya alla nke yampake nyonki saha alla merinku nkori miskina hunga kha alla anyani qala angillen ki khala angin kumbene khala angin daru khala alla kitebe gana nyani nkeda angana yonki sahabe nyaninda nga sikiti alla komonya khibare nga watin kinne alla komonye alla nga junge kin kite alla nga ne kite nyaninda kha kite so aga nyana nanti haruna ga ku yimme yanike magakun kanyanike magakunyane kunda ye kundu alla ganani jongini nke yimme bane ya seretana gante benefice nete alla ndanya ga tanto goninga alla na kin kite haramun kamma nte banan qalle mulla bire suga nge kongo serebe kite yenda yonkin saha age khempe abane di korenye wal mankara ko tanga agana kongi atananti an soron bane ne tunan tankara yimmoto amme sigira sufaga nke maga alli yemme fosiro duna alla ganne khairinya ninda khasuda wallahi ngamulanna nyin koren no lum mun qidengi nga wallahi nyaqin qidengi nga fatima ayin qilli erisu erni fil sundana masala lemmen qidengi nga khadija mpamil lemmen maryama de asiya qidengi nga khankila ku qidengi karine ti sorotana linantuma
nkera kalleke khadija fabarini boku khadija wureya ajo aleleo fatima kinarini dagaya ajo aleleo walakin sorobe ni khagalunga alladi annabi nyimmunya wara musa de qadri nantina ngolli ala time lomundanga nantina tegeyen taga idanga nanti sara no gele sikke bedeberi alla ko musuru samanto yogoni dangi igana giri wuronga inte saka yeki yensu mini alla da iyogo le nyagaru nari sigi katia e baba tuma baba sogu fonne fabentini lum munne kenya na khayada kudo alla na khaga falle suturi mpaba ma tumunyani ngemulan nan tuma wallahi nqaymul nan nyin koren no honga jebereken nqali khini yamene men ke hajunte kenga ngajunne yummuto ke korinton da miskina ni nyanan tuma annabi sallallahu alayhi wa sallam atiketi raga alla de man debe walla hakam alla khairi be ga hakam amanya kada nga kundunga arjogo be ga nyana khay anya amana ni raga korinto be de miskina ni be ni khagi de manaya ngeko mo biresu afeti nan tinke khirni deberni katin yimme ma nema ngambe magana mulaya baba nema ngambe magana mulaya nembulla nande maya na nema keruro re kenya ninga déplacer ne da batenga sinon kala wutaru kanga lawtaru salon nogo laytaru koren nogo na farun deberi memma nembulla nema kena lo iroro khenye nyekanna korosinden kam yawm al-qiyamah nyekanna korosinden kam yawm al-qiyamah ke mouvement suga deberni khalsi suga ronin kitenga nge jotini asuroro khenga khadi adi ngara wuyanya ko yawm al-qiyamah khagana yidangini bane gakunge sikka ga control nga malaika numbangi sorongere duntenga ko beni kinanga igere kanteru beni kinanga igere kamu beni kinanga igere naburu beni kinanga gaku andiro kankille adi ngara wuyanya ko nga walakin alla gana likke beran kamma anne wutwa ne alla nyaga ganna seberiye ado alla ganne amaga gemme nyaninda ada alla ganna lankanne nyaninda wallahi intakhir nde de bernan tinna tay sere na bure kamma medu mun natana sere su khalle kamma ke natanne alla ya khalle kamma min ne mulla nande ma ya anna bure korosinden nan wanda yawm al qiyamah ne mulla nande ma ya khumbene anga kantere be kinni alla yike duna akantere mena muti ana kinanga yawm al qiyamah ne mulla nande ma ya anga sikiti wandi korenga ifalle alla na sere wora ana sigita anka korenga ampalle annabi sallallahu alayhi wa sallam nemulla gere malaikan nu beni khibaren ko nanti yillan kara sugaye alla ni malaikan nu filliya khaynirini ma yerni kattinga baba yerni katta khaydoke malaikan bane kerini atini manne yillan kara sugaye arinia kenduanga malaikan ninduwa munte khenne atini alla sire swagi na buren na fagana ankille aga hinne alla komonye aga bakki duwa maga aganti me entre fayni aga sorotana hinne nya fayni alla nganne berekerona na burenga alla nganne suturni alla nganne maga gemme nya nada alla sere suwa gani aga gutungena kunyanyana aga marana imme yadanga kani manne na maga quality men yeluwa yenga kompo manne na maga kuyo wini de sella khalsi manne na maga kontunga kufay kala ordinance intimaga alla sere suwa ga gardena gante kinni alla nganne halaki njo fandina na bure alla nganne bereke bakka na burenga awo kitene wuronde kiye gollinu manneme kani manneme ne maga me hakkile taxide sondon taxinte kenya na gana goto alla garanya mulla anan jarebi ana watte waranga mane wattera lemme mana wattera nyaqe kudo anna simmedo korinto wattu yogoye nde ko gada dogotoro lante jarana bal ampay hinnene na yogoya jikke ampay nyana yogoya da jikke ampay yogoya suturni alla na wattike girndi bakkan kam mamma wattu yogoni kumbane an ajara ndenya nan hinna alla ko mo yogo alla na an hakkile nya yankandini annabi sallallahu alayhi wa sallam ati allah ta'ala hadmar min tamanda bane wutu yawm al qiyamah man la gandantirni fini nagati ayo yani anna bure ande kita kam mo ma mbaba ande kita kam mo inda kisyo litande kita kam mo ande kita kam mo afalle inaran tirindi andero kankille ma baba nga wuyanya go sudeberini ndenya nakisino kwa kita gumbene ndankensu kenya ni ngankilli biresu
ngatini li kefinga ona kisino kumuru na ko nasage serebe ga anyon kene kati allampinya aga butellona nga kati miskina ninda latimeninya aya na mulla me kebe ga ngalla khutungena gonya aga ngalla kati ke duna antamulla parce que duna oga fosu kapame oni to ko re marantallo munya maga amwaluna lidhawil mirath najma'uha oga na burube kapame o fay to kono kheenyay inari muto falle ودورنا لخراب الدهر نبنيها oga kani be tagana ni rotto honga kani ku ikerene o bakino honga yogoni naru o yaqo ku imeni sagandi sefey memenyo dina ganga kunyalli ni tagu yugo kana ge mo gan sefene qarintetini alla ga hinnanga baba gini kala daru baba de kanterenge benya to meremma sume kite baba falle nantona ka kenya miskina ninda mona nya miside mona nya la timeninda jikke kake luwa enna tengya asuga do kanga baba ifa tribunal inqibari ngadam kompondan kani sere sumeti on hinne baba sere meti gari ona agaga yogonde ga hiji baba da ay baba o fay gata ngado kheye ke dan kani nyabate baba ndeke ya wori ngetona wara do kane baba nasage ke khisando makongo qasude mugun nasage nantanya saudia nanti banna gore yogodo mufatini ade na buren ko fume mo so sere suntetum miliardaire gumenyani kage fati khayma antallo mo sarigi walla khoto irisro sikki akita kunnan qawana khayemutu me inta tampiye tude ade ke khalsi kita kammo ade ke kasu sigindi kammo ikuntetu me khayenya dana nga alla gine khayenya igan qawana khayemutu tikusro sikki ide khaye ke tagandina ga besude million ge benya kita afalle qadinti kitana ketidanga kada ke ari ame sadaka jariya to gode ame ka to sikki waqfu ngana ntanya miskina ninda jikke ame nyiye kini nantala timeni nallo ina nduna fate yawm alqiyama ame kasigindi alla dana nya miside ame gede so ame garan no ko kasigi kafa geda khal sinta kandi kundu khenga atampiye nyen hakum mekke fada ke tampiye de khante dungene besuna fonne bagandi khari besu gana milio dantanto bagandi kana nyaada nga sadaka jariya ma kembara jenna jofe kempalalla ni korosini ke nema yade iti oku hajunya gebe no problem besuti alla ga kebe nyane ananya oku problem nya gebe ni wallahi serebani sumedu ngena khalsi bagandi ode mugu fabeni yogoni karana khalsi ntori kontunga iti romunda yogonda ga hiji babada romunta laga baba katana kotu parce que ama wori dukani oku ya khalsi amma to garanga ni kallenga te suwan takandanga ankani ndan naburu anga brene dimmabe tinto alla ite kenya none kenya murunu amma qafitina ntona tayan kamma wallah afitina nto yo murunu katidwa alhamdulillah o me korifoy o gollino ko renge gollini lumnu nyanoy allah ta'ala nan nawari o sarano qane france ay men yesiki to mani khibaren su akhini ngono men namburu ke suya na alla nyaga makenya nin qada bogno ko alla ndan nyaga tamma kan kutoninga haruna di korente me khala ndimma yimente me khala ma fay kara li wuru wuru nyani ma khidenginga lo mun khidenginga walakin alla gelinge de kenya ti anko mo nyade mande alla bogno ko nyinda yawmal qiyamah alla ngan nin koren korosini palle alla ngan nin koren korosini lo mun ngim palle nyakke ngim palle alla ma khidenginga النبي صلى الله عليه وسلم ati nema sugo ma Allah wotirndine xumbene nema sugo kittenga Allah wotirndine ko tay wan nebu bogu jongunya dulle ngere tampinde ada Abubakar de Umar ansaru ganke gore tammisen kina igede igage duguta annabi sunu ati Allah geti yotirndini nema ngake nema yani annabi alayhi salam amay fota hundina ga xumbene dukku annabi de ko alayhi salam ati hinna lakum Allah bega kamwana hinna hay annabi tibega na khota de li khiye bogo Allah ko moy duna Allah na khota de li khiye bogo khay wala kiyani ma waso kiyani motivendi na ga courage lo ni nga gilli wa illa ante jakinde mulla nkanna shaytan ma kille kita nkente mulla sereni jakki wallah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira me jakinde muru sere me tigande muru sere nkanna Allah korosinde nyai nkanna Allah gana nyin korosini lemina ko kende kinalla ikammo
nkan nalla gana nyin korosini ngolli titto ago kay kammo khoy nkenin nema nkenin tume nya prefer ne yogo ni ga tampini ba ndake bakke alhamdulillah ko tante dangina la timellemme yogo sarang mo khiri ga kun nafagan toma o kina karakun nani tongon kayani ga birene iga birene yogo ne sonin kan debunga karani liye sasa bane bamako hal sibege daga ku demandu da la timeni ay milioni fili bakka wallahi allahum qala ala timen qibare demandu bege daga ku kulumunu fede wallahi ay 2 million bakka ma alhamdulillah umirum korni fofo suya alla kallenga ningu tuke killen kamma kallenga ningu tuke kamma ya allah alla ganno sondo mun qawndini katiya baba nyaagina fallu mun ganyala la timen garanti dallana ma ampa bakallo mumure saro gaga bakallahu ta'ala nganno yono ga sikida alla ganno korun korosini fatima alla ganno dam tuganan sebeli yenga biro sanim killa nkina nakhal sirti katanga ba fatima occupé de lumunga ngara sukuni kana duwindanga kany maga nasiha linki vidonga katibe suwa alla ganno gollu kunya alla khanne maga alla ganni nyana alla khanne maga kenya ko teni de alla ganni du ko inta umbake na shaytan taqim begay hada wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.